mu gihe masaha yo kumanywa kuri mpaka munini wa Grande Barriere hinjiraga abanyekongo batuye mu mujyi wa Goma ndetse n'abanyamahanga bahakorera bahunga umutekano muke cyangwa se bahunga imirwano ikomeje gushyamiranya umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Ubu ngubu urabona ko uwo mubare uri kugenda ugabanuka ku mupaka, ntawe ukiri kwinjira ava i Goma yinjira hano mu karere ka Rubavu, ahubwo abari kuboneka ni abakiri mu nzu itangirwamo serivisi z'abinjira n'abasohoka, ni nabo bari gusohoka bari kuza berekeza mu byerekezo bitandukanye, ku buryo tubonye na cortege y'imodoka y'imiryango mpuzamahanga nayo yavaga hano mpaka munini nayo iri kwerekeza mu bice tutabashije kumenya, ariko ni uwo mwuka uri hano ku mupaka munini. Aho bageze sasa ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. M23 irahangaha irimo irasana nabo ku kibuga cy'indege direct noneho imbona nkubone. Urumva ahangaha ni za mbunda zisanzwe kiriritse, twavugamo za 12.7 ndetse hakazamo za 14 z'aba single barrel ndetse na 4 barrel, ndetse ahangaha hari kumvikanamo n'izindi mbunda za General Purpose machine gun, harimo amoko yose atandukanye. Mwenyewe kamanda, intambara igeze ku kibuga cy'indege utuvugana, magaze hejuru y'umusozi umwe hano hejuru y'ikibuga cy'indege. M23 irimo irakubita duyi, umva amakompuri murayumva? Aha. Iyi ngiyi rero, iyi ntabwo zambuka yapurinze. Amaye purinze zambunda bashobora kuba bazishyize mu mazi zikaba zirimo zambuka. Yapurinze. Amaye ese mbunda uri kuyumva? Uri kuyumva ngiyo? Urumva barere sare areka gwa ira nintuze ne mu 23 kizema ka. Iyi rero yambunda yitwa Satani. Satani nimero gana na Satania.